Kenan je bio uspješan poslovan čovjek koji je često putovao. Ove sedmice imao je važan sastanak u velikom gradu. Odsjeo je u luksuznom hotelu na 10. spratu. Njegova soba je bila prostrana, tiha i veoma udobna. Bila je noć, oko 3 sata ujutro. Kenan je duboko spavao. Odjednom, probudio ga je nevjerovatno glasan, oštar zvuk. Bio je to požarni alarm. Kenan je otvorio oči. Soba je bila u mraku, ali je odmah osjetio snažan miris dima. Njegovo srce je počelo kucati jako brzo. Odmah je skočio iz kreveta i potrčao prema vratima sobe. Kada je otvorio vrata, šokirao se. Dugački hodnik je bio potpuno ispunjen gustim, crnim dimom. Nije mogao vidjeti apsolutno ništa, čak ni zeleni znak za izlaz u slučaju opasnosti. Toplota je bila ogromna, a dim je već počeo polako ulaziti u njegovu sobu. Počeo je kašljati. Oči su mu suzile. Brzo je zatvorio vrata i čvrsto se naslonio na njih. Bio je u velikoj panici. Znao je da je vatra negdje jako blizu. Morao je donijeti brzu i ključnu odluku. Šta da radim, pitao se u sebi. Da li da stavim jaknu preko glave, trčim kroz ovaj crni dim i pokušam pronaći stepenice? Ili da ostanem zatvoren u sobi i nadam se da će vatrogasci doći prije nego što vatra stigne do mene? Ako potrči kroz hodnik, znao je da ga otrovni dim može ubiti za samo nekoliko sekundi. Može pasti, izgubiti orijentaciju i izgubiti svijest u mraku. S druge strane, ako ostane u sobi, vatra može uništiti cijeli sprat, a on će ostati zarobljen i izgorjeti. Kenan je duboko udahnuo. Sjetio se pravila o požarima koje je jednom pročitao. Nikada ne ulazi u prostor potpuno pun dima. Odlučio je da ostane u sobi. Odmah je počeo djelovati. Otišao je u kupatilo, uzeo sve peškire i natopio ih hladnom vodom. Brzo se vratio do vrata i stavio mokre peškire na pod, ispod vrata, kako bi potpuno blokirao ulazak dima. Zatim je isključio klima uređaj da spriječi cirkulaciju zraka. Nakon toga, Kenan je otišao do velikog prozora. Srećom, prozor se mogao malo otvoriti. Gurnuo je glavu vani i duboko udahnuo svjež, hladan zrak. Pogledao je dolje i vidio rotirajuća crvena i plava svjetla. Vatrogasci su već bili ispred hotela. Uzeo je svoj mobilni telefon, uključio lampu i počeo snažno mahati kroz prozor kako bi privukao pažnju. Soba je postajala sve toplija, ali Kenan je ostao fokusiran i smiren. Nakon 20 najdužih minuta u njegovom životu, čuo je glasne udarce na vratima. Vatrogasci. Ima li koga unutra? Kenan je viknuo iz sve snage, ovdje sam. Vatrogasci su provalili u sobu pod punom opremom. Stavili su mu masku s kisikom na lice i brzo ga izveli kroz hodnik do sigurnih stepenica. Kada je napokon izašao na ulicu, Kenan je skinuo masku i udahnuo čisti zrak. Gledao je u visoku zgradu iz koje je izlazio crni dim. Jedan vatrogasac mu je prišao i rekao, vaša odluka da stavite mokre peškire i ostanete pored prozora vam je spasila život. Ljudi koji su panično trčali u hodnik su sada u teškom stanju. Kenan je osjetio ogromno olakšanje. Shvatio je da panika ubija brže od vatre, a da smirenost i logika uvijek pokazuju pravi put do spasa. Haris je radio kao menadžer u velikom restoranu na periferiji grada. Bio je to vrlo odgovoran posao, ali on je volio mir i tišinu nakon zatvaranja. Bila je kasna zimska noć, tačno poslije ponoći. Svi kuhari, konobari i čistači su već odavno otišli kući. Haris je ostao potpuno sam kako bi završio mjesečnu inventuru i zaključao zgradu. Prije nego što krene kući, morao je provjeriti glavnu hladnjaču, veliku prostoriju za zamrzavanje hrane u mračnom podrumu. Ušao je unutra držeći svesku i olovku. Vazduh je bio nevjerovatno hladan. Sistem je pokazivao da je temperatura tačno -20 stepeni Celzijusa. Odjednom, dok je brojao kutije sa mesom, čuo je glasan i oštar zvuk iza sebe. Teška metalna vrata hladnjače su se naglo zatvorila. Haris je brzo potrčao i snažno gurnuo vrata, ali ona su bila potpuno zaglavljena. Stari sigurnosni mehanizam se pokvario. Pokušao je otvoriti vrata iznutra, udarao je ramenom i rukama, ali ništa se nije pomaklo.
Zatim je brzo izvadio svoj mobilni telefon. Gledao je u ekran u nevjerici, nije bilo signala. Zidovi hladnjače su bili predebeli i izolovani. Bio je potpuno odsječen od svijeta. Haris je odmah osjetio pravu, duboku paniku. Njegovo srce je počelo kucati nevjerovatno brzo, a disanje je postalo kratko i plitko. Nosio je samo tanku pamučnu košulju i radne pentalon. Počeo je hodati u krug i trljati ruke kako bi se zagrijao, ali hladnoća je ulazila pravo u njegove kosti. Nakon 30 dugih minuta, situacija je postala kritična. Počeo je gubiti osjećaj u prstima na rukama i nogama. Njegov dah je izgledao kao gusti bijeli dim u mraku. Znao je da hipotermija nastupa jako brzo. Morao je donijeti najtežu odluku. Pogledao je gore i vidio mali ventilacioni otvor blizu visokog plafona. Otvor je bio zaštićen teškim metalnim ventilatorom. Haris je stao i razmišljao. Da li da sjednem, čuvam energiju i nadam se da će neko čuti moje udarce. Ili da uzmem ovu metalnu šipku, pokušam razbiti ventilator i popnem se kroz taj uski otvor, pitao se u sebi. Ako ostane i čeka, znao je da će jednostavno zaspati i smrznuti se do smrti prije jutra. S druge strane, ako pokuša razbiti ventilator, potrošit će i ono malo energije što mu je ostalo, može se ozbiljno povrijediti oštrim metalom, a otvor je možda previše uzak za njega. Haris je stisnuo zube. Znao je da ne može samo pasivno čekati smrt. Zgrabio je tešku metalnu šipku sa obližnje police. Podigao je ruke, iako su bile teške i bolne od hladnoće, i počeo udarati u ventilator svom snagom. Udarac za udarcem odjekivalo je kroz hladnu prostoriju. Komadići metala i plastike su letjeli na sve strane. Nakon nekoliko minuta očajničke borbe, stari ventilator je popustio i pao na pod. Ostala je samo crna, prazna rupa. Sada je slijedio najteži dio. Haris se popeo na zaleđene police. Svaki pokret je bio bolan. Provukao je glavu, a zatim i ramena kroz uski otvor. Oštre ivice metala su mu ogrebale ruke i leđa, ali on to nije osjetio zbog adrenalina i hladnoće. Uz posljednji napor, gurnuo je cijelo tijelo kroz rupu i pao na mekani tepih s druge strane, u toplom hodniku podruma. Ležao je na podu i disao jako teško, zatvorenih očiju. Osjetio je kako topli vazduh polako grije njegovo promrzlo tijelo. Kada je konačno otvorio oči, nasmijao se. Bio je potpuno iscrpljen, prljav i izgreban, ali je bio živ. Spasio je sam sebe. Shvatio je da u najgorim i trenucima, kada strah pokuša preuzeti kontrolu, hrabrost i akcija uvijek pobjeđuju paniku. Vedad je bio čovjek koji je volio tišinu prirode. Svakog vikenda, on je bježao iz bučnog grada i istraživao nepoznate šumske staze. Volio je taj osjećaj apsolutne slobode dok je hodao kroz visoko drveće. Ove nedjelje, odlučio je posjetiti staru borovu šumu na sjeveru zemlje. Šuma je bila ogromna, tamna i nevjerovatno tiha. Kada je počeo svoju šetnju, sunce je sjajno sijalo. Nosio je mali ruksak sa flašom vode, jednim sendvičem i papirnom mapom. Hodao je satima, istinski uživajući u mirisu borovine i pjevu ptica. Međutim, kako je poslijepodne prolazilo, šuma je postajala sve gušća. Vedad je odlučio da se vrati do svog automobila. Ali, kada je pogledao oko sebe, shvatio je da više ne vidi glavnu stazu. Svako drvo i svaki kamen su izgledali potpuno isto. Otvorio je svoj ruksak da uzme mapu, ali je shvatio da mu je ispala negdje usput. Nije imao kompas, a baterija na njegovom mobilnom telefonu je bila prazna. Vedad je osjetio prvu pravu paniku. Srce mu je počelo kucati mnogo brže. Pokušao je ostati smiren. Samo trebam ići pravo, rekao je sebi tiho, ali svaki njegov korak vodio ga je dublje u nepoznatu divljinu. Ubrzo je sunce zašlo iza planina i šuma je postala potpuno mračna. Temperatura je naglo pala i postalo je jako hladno. Vedad je nosio samo tanku proljetnu jaknu. Počeo je drhtati. Odjednom, čuo je čudan zvuk. Bio je to tihi, opasni zvuk lomljenja suhih grana tačno iza njega. Zastao je i prestao disati. Nešto veliko se kretalo u mraku. Znao je da u ovoj šumi žive divlje svinje i vukovi.
Vedad je počeo trčati, iako nije ništa vidio. Saplitao se o korijenje drveća, grebao lice o oštre grane, ali nije stajao. Kada je napokon stao da dođe do daha, našao se na ivici duboke, strme litice. Ispod njega je bila samo crna praznina, a iza njega su se ponovo čuli teški koraci u mraku. Tada je morao donijeti najtežu odluku. Na drugoj strani litice, jako daleko dole, vidio je slabu, žutu svjetlost. Možda je to bila neka lovačka koliba. Ali da bi došao tamo, morao je sići niz strmu i opasnu liticu u potpunom mraku. Jedan pogrešan korak značio bi pad i sigurnu smrt. Njegova druga opcija bila je da ostane tu gdje jeste, popne se na visoko drvo i pokuša preživjeti smrznutu noć, nadajući se da ga divlje životinje neće pronaći. Vedad je zatvorio oči. Znao je da će se smrznuti ako ostane na drvetu do jutra. Morao je rizikovati. Počeo je polako silaziti niz liticu, držeći se čvrsto za mokro kamenje i staro korijenje. Ruke su mu bile krvave i ledene. U jednom trenutku, komad kamena ispod njegove desne noge se odlomio. Vedad je skliznuo niz mokru zemlju i ostao visjeti, držeći se samo jednom rukom za tanak korijen. Disao je teško, viseći iznad mraka. Skupio je posljednje atome snage, povukao se gore i uspio pronaći siguran oslonac. Nakon dugog i iscrpljujućeg silaska, napokon je osjetio ravno tlo pod nogama. Potrčao je prema onom slabom žutom svjetlu. Kada je stigao, vidio je malu drvenu kolibu iz koje je izlazio dim. Snažno je pokucao na vrata i pao na koljena. Vrata je otvorio stari šumar, koji ga je odmah unio unutra, stavio ga pored tople peći i dao mu topli čaj. Vedad je sjedio pored vatre, tresući se od umora i hladnoće. Ruke su ga jako boljele, ali je bio živ. Gledao je u plamen i shvatio koliko je blizu bio da izgubi sve. Znao je da više nikada neće